inggih Ratu Idadani pamiarsa sinareng sami nimangke nuning ayang titiang sedawege puniki dokrin iriki maring jagati ya ucap duke punika maring jagati wantah wau wenten pertiwi ketekanin akase utawi langit naler tio sering punika wenten reke sampun mokadi segar gunung asa punika naler luah utawi tukang dagingane dagingnyane punika maka sami wantah jedurung punika mejanten medaging ngaywati ya yang Brahma raris punika rares muka dilinggih hidayang botar berahmu dahatini daswece turmaning ngardi maka sami daging jagati sanija kekardinin pinih utamu pinak daging jagat wantah sane marupa tetaruan sani jalit katekaning punika sane ageng Kijen bayu angin serana
sasampune mejanten inganan Pekardin desane marupa sarwa temu ngelantur ares kapicayang bayu oleh ide yang betara berahmu wantah angin sarana Burane karipta nanglantur pokayunan yang betara berahmu malih punika ngardi daging jagat wantah sane marupa baburon utawi sarwa satune sabda bayu kapicangin pramana ngelantur ares ide yang betara berahmu malih punika mapai jeung sane marupa swara katekanin bayu ring sarwa satune makasami wantah angin sarana yang Brahma malih ngaripta inggih nemangken malih mekadi linggih ide yang betara berahmu ngardi utawi jengarite mak daging jagati Jatma istri sanija sida karipta utawi kekardinen malih ring jagati wantah jejatemuni sanija meraga purusa lan peredana nah
sampun sida paripurna Pokarden Idani iri kerares mawali punika ide mapai cesane marupa bayu kelawanin sabda Dar kapija Male Turmaning malih raris pekayunan Idani saheje mapai ce punika ring jademune malih asiki Hidup serana Bini Luwe iya ningkat kejemanut kadi paswecan Idani punika malih asiki wantasane marupa idep punika angin serana yadin dasar sani pinih utama Dan kijen ring Sado daru munguing paican Idane punika tanja wenten tios wantah jedep utawi jepekayunan sane tanja kapicayang ring sarwa buron asa punika ring sarwa taruni Kudang warsa Was punika risa sampun raris ngalintangin meh makodang warse paican itu yang botar berahmu ring jademune punika Jatma Ripta Iya Brahmi ngayu wakti prasida paripurna pisan munguing Pokarden ideh yang betara brahma ngardi puniki para jademune ring jagate Kandon juga dan
Ia diastung kesampun rumah sebecik utawi paripurna pekar denide ring jademuni kemon kalau punika wantah kantun jeblo tamat jugul punika jademuni pekar denide duaning dereng madui punika kawruhan utawi keperannya. Nah,